Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi bayishya News TV, nizere ko Uwiteka akomeje kubatiza imbaraga. Nimba ari gukigera kuri iyi channel kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Reka turebere hamwe n'iki kiri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka duhere mu nkuru zo mu Rwanda. Ari inkuru ivuga ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ibihugu by'i Burayi bidakwiriye kwihutira gufatira u Rwanda ibihano bishingiye ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabikoze, abisaba gushyigikira ibiganiro bigamije gukemura aya makimbirane. Mu ntangiriro za Werurwe 2026 Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru bazo ibashinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gufasha ihuriro rya AFC 23. U Rwanda rwasobanuye kenshi ko ku ruhande rwa AFC 23 rutarufasha kandi ko nta ruhare rugira mu guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rugaragaza ko ahubwo Leta ya Kinshasa ifite umugambi wo kuruhungabanya ibinyujije mu gufasha umutwe w'iterabwoba FDLR. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika se ibindi bihugu cyane ibyo mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi gufatira u Rwanda ibihano, kuko ngo ibyo bizatuma ruhagarika gufasha AFC 23 kandi rukanakura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro Perezida Macron yagiranye na France 24 ubwo yari muri Kenya, yabajijwe impamvu EU itari gufatira u Rwanda ibihano ndetse n'ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bayo nk'uko byakozwe na Amerika, asubiza ko Burayi bugishyigikiye ibiganiro by'amahoro. Perezida Macron kandi yatangaje ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gusubiza ibice bitagenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inagomba gusenya umutwe wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yatanze igitekerezo cy'uko ibihugu byo mu karere byakwifatanya mu rugamba rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba ibihungabanyiriza umutekano. Perezida Paul Kagame na Macron ndetse na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa yitwa Africa Forward Summit yabereye i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 12 Gicurasi 2026. Macron yabajijwe niba yarahuye n'abakuru b'igihugu kugira ngo baganire ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asubiza ko bahuye ariko bahuye n'umwe mu gihe kimwe ahura n'undi nyuma kubera ko kubahuza bombi bigoye. Yatangaje ko hakenewe ibiganiro bihuza Perezida Kagame na Tshisekedi birimo n'abahuza bose b'ingenzi, asobanura ko ibyo ari byo Ubufaransa buharanira mbere y'ibindi byose. Umunyamakuru yabajije Macron niba atabona ko Amerika iri kubagamira ku ruhande rumwe, asubiza ko bisa naho Amerika ishaka amahoro bityo ko adatekereza ko abantu bakwiriye kuvuga ko ubuhuza bw'iki gihugu bubogamye. Perezida Macron yagaragaje ko gukemura ibibazo byo mu karere abantu bose bakwiriye kubisesengura ku gihe, kuko ibihano atari byo bishobora kuzana amahoro, ahubwo ko igikenewe ari uguhosha umwuka mubi kugira ngo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubire mu biganiro, abahuza bose babibafashe gukemura ibi bibazo. Uyu mukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko mu rwego rwo gukemura muri rusange ibibazo by'umutekano byugarije aka karere, Uganda, Burundi n'ibindi bihugu bituranye bikwiye kwitabira ibiganiro by'amahoro. Reka kandi dukomeze ku nkuru ivuga ko abasore n'inkumi bakuriye mu mitwe yitwaje intwari ikorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko wa FDLR bavuga ko muri iyo mitwe bigishwa ivangura n'ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda. Gusa kuri ubu bakaba bashima guverinoma y'u Rwanda yahisemo kubigisha ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda nyuma yo gutaha mu gihugu cyabo. Babigarutseho ku wa kabiri ku itariki ya 12 ubwo basuraga urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali mu rwego rwo kurushaho kumenya amateka n'uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa. Colonel Design Migambi ukuriye ishami rishinzwe ubufatanye hagati y'abasivili n'abasirikare, kiganiro yahaye ruriya rubyiruko yabibukije ko ubu bafite amahirwe yo kubaka igihugu nyuma yo kuva mu ngengabitekerezo mbi bari bararewewemo. Yakomeje akebura urubyiruko rukiri muri FDLR kuba mu mitekerereze y'urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside, rugahitamo inzira yo kubaka igihugu no kubona ko u Rwanda nk'abavandimwe ndetse n'abandi banyarwanda. Ndayisenga Prosper wahoze ari Sergeant Major mu mutwe w'iterabwoba FDLR yavuze mu izina rya bagenzi, yavuze ko we na bagenzi bagiye batekereza kenshi gutaha mu Rwanda ariko ingengabitekerezo mbi bari barigishijwe ikabakumira. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie yasabye bariya bahoze mu mitwe yitwaje intwaro gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bazima bazira ingengabitekerezo ya Jenoside. Nyuma yo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, bakomereje ku ngoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside ruhereye
ruherereye Ikimihurura. Abasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali bagize icyiciro cya 77 cy'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro bari kugorerwa no gusubizwa mu buzima busanzwe. Dukomeze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari inkuru ivuga ko itotezwa ry'abasivili muri Sange no mu bice byegeranye rikorwa n'ihuriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa rikomeje, mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira nk'uko byatangajwe n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa AFC 23 mu itangazo ryo kuri uyu wa gatatu. Iri huriro rirashinja leta ubwicanyi, kuta muri yombi binyuranyije n'amategeko, kunyereza abantu ndetse n'ubusahuzi biri gukorerwa abaturage kuva Sange kugeza mu nkengero zayo ndetse na Uvira aho ihuriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi zikorera. AFC 23 ivuga ko gucecekesha kw'abaturage ba Kongo umuryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imbere y'ubwo bugizi bwa nabi biteza imbere umuco wo kudahana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo bukomeje kubyaza umusaruro. Biraba mu gihe AFC 23 iherutse kuva mu bice yari yafashe muri Kivu y'Amajyepfo birimo Sange igasubira inyuma mu kilometero byibura 70 uvuye muri Uvira. Dukomeje kandi n'amakuru twabateguriye tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari inkuru ivuga yuko kuwa kabiri ku itariki ya 12 Gicurasi guhera saa moya kugeza saa 4 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero simusiga ku baturage b'abasivile muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Turere dutuwe cyane twa Gakenke na Bidegu twibasiwe n'ibisasu byatewe hakoreshejwe drone ya kamikaze bituma abantu bahasiga ubuzima ndetse abasivile benshi bahatirwa guhunga. Byongeye kandi guhiga abantu byateguwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa cyane cyane inyeshyamba za Wazalendo birakomeje muri Sange no mu nkengero zawo mu buryo bw'ubunyamaswa kandi nta guhanwa. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC 23 rigaragaza ko bimwe muri byo ibikorwa bya kinyamaswa biri gukorerwa abaturage muri icyo gice baherutse kuvamo. Abantu 3 bishwe bunyamaswa muri Sange, abarwanyi 2 Wazalendo baricanye, abandi 7 barakomereka. Umuyobozi w'umudugudu wa Kigurwe yashimuswe kandi akomeje kubura. Inzu y'umuyobozi w'agace ka Kinanira ya kabiri yasenywe burundu. Amaduka menshi n'ubucuruzi byarasenywe mu buryo bwateguwe. AFC 23 ivuga ko ibi byaha bibi ubwicanyi bwibasira umuntu runaka n'ibikorwa by'iterabwoba biri gukorwa abantu bose bareba n'umuryango mpuzamahanga ucecetse ntacyo ukora, ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukawihisha inyuma mu guhishira ibyaha ukora. Reka kandi dukomeze kurengurirwa ko kuwa kabiri umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangaje ko byibuze abasivili 100 baguye mu gitero cy'indege cya gisirikare cya Nigeria ku isoko ryuzuye abantu mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Leta ya Zamfara. Iki gitero cy'indege kibasiye isoko ryitaruye rya Tumafa riherereye mu karere ka Zulimi ku cyumweru. Biravugwa ko ari icya kabiri cyahitanye abantu benshi ku isoko ryuzuye abantu mu majyaruguru ya Nigeria mu gihe cy'ukwezi. Amnesty International yasabye ko hakorwa iperereza ryihuse. Yavuze ko abantu benshi bakomeretse bari kuvurirwa mu bitaro bya Zulimi ndetse hafi ya Shikafi. Ikomeza ivuga ko abenshi mu bishwe ari abagore ndetse n'abakobwa. Igisirikare cya Nigeria nticyahise gisubiza icyifuzo cya Leta cyo gutanga ibisobanuro, gusa mbere cyagiye gihakana kugaba ibitero ku basivile, kikavuga ko ibitero by'indege bikora bitegurwa hagendewe ku makuru y'ubutasi kandi byibasira abarwanyi gusa. Muri Mata abasivile bagera kuri 200 baguye mu gitero nk'iki cyagabwe ku isoko rya Jiri mu majyaruguru birasirazuba bwa Nigeria. Igisirikare cyafunguye iperereza kuri icyo gitero ariko riracyakomeje. Reka nanone kandi dukomeze ku nkuru ivuga ko nyuma yo kuva ku wa mbere ku itariki ya 11 Gicurasi Isange bajya iruvungu, abarwanyi ba AFC 23 bakomeje gusubira inyuma kuva ku itariki ya 12 ku muhanda wa Uvira Bukavu bahagarara ikamanyura mu birometero 70 majyaruguru ya Uvira. Nyuma y'ibi ingabo za FARDC zatangaje ko zinjiye muri Ruvungi no gusubira buhoro buhoro mu bice byo mu kibaya cya Rusizi no muri Hatprete twahozemo AFC 23. Uku gusubira inyuma ngo ni ingaruka z'igitutu cya gisirikare na diplomasi nk'uko byatangajwe na Leta Regani Mbuyi, umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, aganira na LFI. AFC 23 yateje uburakari Washington yinjira muri Uvira mu Kuboza 2025. Hagarariye Amerika muri Loni yasabye ko uyu mutwe wavayo burundu ugasubire inyuma mu birometero 75 uvuye mu mujyi kandi ukubahiriza ibyo wiyemeje mu masezerano y'amahoro. Kuva icyo gihe Washington kandi yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi batandukanye bazo. AFC 23 ariko ivuga
ivuga kuva mu bice yavuyemo, ahubwo ivuga kongera kwipanga neza. Umwe mu bayobozi bakuru wa mutwe avuga ko ibifatwa nk'ikimenyetso cyo kwizera inzira y'amahoro. Ku mugoroba ku wa kabiri ushize, umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko u Rwanda rwashinze intwaro zikomeye ku misozi yegereye umupaka hagamijwe gukomeza kugenzura Kamanyora no mu nkengero zawo. Dukomeje kandi mu yandi makuru, banki ya Sadako yafunguwe na AFC 23 nyuma y'uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze gufunga amabanki yo mu bice uriya mutwe ugenzura yatangiye gutanga serivisi z'imari ku batuye muri mujyi wa Goma. Mu mwaka ushize nibwo AFC 23 yafunze kiriya kigo cy'imari nyuma y'uko Leta ya Kinshasa yari imaze gufata icyemezo cyo gufunga banki mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ku itariki ya 11 Gicurasi nibwo Sadeko yafunguwe mu mujyi wa Goma mu muhango wayobowe na visi wa guverinoma w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu n'imari Shadrack Amani. Umuyobozi asaba abaturage kugira icyizere bayifunguramo za konti. Umuyobozi w'inama y'ubuyobozi w'iyi banki Kabasha Amani yasabye abatuye Igoma gutangira kwizigama muri iyo banki no kuyisabamo inguzanyo. Umuyobozi mukuru w'iyi banki Javani Dusabe Sango yavuze ko mu zindi serivisi iriya banki izajya itanga harimo kwakira imisoro n'amahoro, koherezanya amafaranga ndetse no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. Umuyobozi yavuze ko umuntu ufite ingwate nk'inzu cyangwa ibibanza byemererwa kugana iyi banki bakamuha inguzanyo. Mu gihe adafite ingwate basabwa kujya gushyira hamwe bagakora itsinda kugira ngo babone inguzanyo. Biteganyijwe ko mu minsi ya vuba amashami mashya y'iriya banki azafungurwa muri santere za Rushutura, Masisi ndetse na Minova. Munyemerere kandi dukomereze ku nkuru ivuga yuko AFC 23 iri mu nzira yo gukora impinduka mu buyobozi bw'igisirikare cyayo. Ni ibyatangajwe n'iri huriro rivuga yuko riri gutegura igitero simusiga ndetse byitezeho ko rizatanga umusaruro ufatika kuko bo bari gutegura inzira nziza mu gukora impinduka mu buyobozi bw'igihugu ndetse n'igisirikare cyayo. Munyemerere kandi dukomereze ku nkuru ivuga ko byatahuwe ko Arabia Saudite yagabye ibitero byinshi kuri Iran mu gusubiza ibyo Tehran yayigabyeho mu ntambara yatangijwe na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 28 Gashyantare 2026. Ibi bitero byagizwe ibanga, ariko Leta yanditse ko amakuru yabyo yahawe abayobozi babiri bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse bihamwa nabo mu buyobozi bwa Iran. Ibitero nibyo bya mbere bimenyekanye ko Arabia Saudite yagabye ku butaka bwa Iran mu buryo butaziguye. Ibi bitero bivuga ko Arabia Saudite yabigabye mu mpera za Werurwe 2026 bigabwa n'igisirikare cyayo kirwanira mu kirere. Umwe mu bayobozi bazi iby'iki gitero yavuze ko byari bigamije gusubizwa ubwo Arabia Saudite yaraswagaho. Icyakora ntiharamenyekana ibice bya Iran iki gihugu gisanzwe ari inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarasheho. Leta yatangaje ko yegereye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite ariko ntiyagira icyo asubiza. Biba nuko ku butegetsi bwa Iran, nubwo Arabia Saudite yakunze kwishingikiriza ku gisirikare cya Amerika mu kwirinda intambara imaze ibyumweru 14 yagize ingaruka zikomeye kuri iki gihugu. Intambara ya Iran igitangira ku 28 Gashyantare, Iran nayo yahise irasa ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bicumbikiye ibirindiro bya Amerika mu buryo buremereye birimo Arabia Saudite, Oman, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar ndetse n'ibindi. Ibikora mu buryo bukomeye cyane. Iran yarashe ku bibuga by'indege, ibikorwa remezo by'ingufu n'ibindi, ndetse ihita ifunga inzira ya Hormuz, ibyakomeje guteza ibibazo ku isi. Uretse Arabia Saudite, Wall Street Journal yatangaje ko ku itariki ya 11 Gicurasi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zarashe kuri Iran mu kwirwana. Abazi iki gitero bagaragaje ko Arabia Saudite yamenyesheje Iran iby'igitero yayigabye, ariko nyuma ibihugu byombi bigirana ibiganiro bya diplomasi ndetse Arabia Saudite ibwira abitehirani kuko nibongera izabarasaho byikubye ubushyamirane buhagarara. Ubwo bivuga ko ubwumvikane bwagezweho nyuma y'uko Iran na Amerika bishyize agahenge ku itariki ya 7 Mata 2026. Ibitero bya Iran kuri Arabia Saudite byagiye bigabanyuka ku minsi yicumaga, byavuye ku bitero 100 byariho tariki ya 27 na 30 muri 2026 bigera kuri 25 hagati ya tariki ya 2 na 6 Mata nk'uko imibare ya military y'ingabo muri Arabia Saudite bitangaza.
Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko Perezida Donald Trump yerekeje mu Bushinwa mu ruzinduko yitezwemo kuganira na mugenzi we Xi Jinping ku ngingo zitandukanye zirimo ubufatanye bw'ubucuruzi, umutekano mu karere no mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Trump werekeje mu Bushinwa ku itariki ya 12/2026 aheruka mu Bushinwa mu Gushyingo na 17 ubwo yayoboraga Amerika muri manda ye ya mbere. Yavuze ko yiteze ibiganiro birambuye mu ntambara ya Iran yisunga cyane Ubushinwa bugura ibikomoka kuri peteroli bwayo cyane nubwo Washington yayishyizeho ibihano. Abajijwe ibijyanye n'intambara ya Iran, Trump yagize ati sintekereza ko dukeneye ubufasha n'ubuke bw'Ubushinwa. Ku itariki ya 11 Gicurasi, Trump yabajijwe icyo atekereza ku bibazo bya Taiwan Ubushinwa bufata nk'intara yabwo ariko Amerika iyo igakomeza kwigurisha intwaro nk'aho ari igihugu cyigenga. Mu Bushinwa naho Trump yiteguye cyane aho polisi y'Ubushinwa n'inzego z'umutekano zatangiye gukaza umutekano mu bice bitandukanye kugira ngo umukuru w'igihugu cy'igihangange ku isi yakirwe neza. Nubwo mu myaka ishize Ubushinwa na Amerika byahanganye mu bijyanye n'ubucuruzi, aho Washington yakunze gushyiraho imisoro iri hejuru ku bicuruzwa biva mu Bushinwa, mu Ukwakira 25 impande zombi zabaye zishyizeho agahenge k'intambara y'ubucuruzi kangana n'umwaka. Trump na Xi Jinping bari bahuriye mu nama yabereye muri Korea y'Epfo. Trump yajyanye mu Bushinwa n'abayobozi b'ibigo bikomeye byo muri Amerika nka Elon Musk ushinzwe Tesla n'ibindi bigo nka SpaceX na Tim Cook uyobora Apple. Munyemerere dusoreze ku nkuru ivuga ko mu gihe ubushyamirane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje gufata indi ntera, umudepite Ibrahim tangaje ko igihugu cye gishobora kongera ubuziranenge bwa aluminium kugeza kuri 90%, urwego rwegereye cyane urukoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi. Uyu mudepite avugira komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Iran, yavuze ko icyo cyemezo gishobora gufatwa mu gihe Iran yakongera kugabwaho ibitero cyangwa igashyirwaho igitutu cya gisirikare n'ibihugu byo mu burengerazuba. Kugeza uranium ku rwego rwa 90% bifatwa nk'intambwe ya nyuma yo gukora ibisasu kirimbuzi. Kuri ubu amakuru mpuzamahanga agaragaza ko Iran isanzwe ifite uranium yagejejwe ku rwego rwa 60%, ibintu byamaze guteza impungenge mu bigo mpuzamahanga bishinzwe ingufu za atomi no mu bihugu by'i Burayi ndetse birimo na Amerika. Nshuti bakunzi ba Bishya News TV, na dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.